protection until the plane stops. በዚህ አውሮፕላን ኤርባስ 350 ውስጥ ለአደጋ ጊዜ መውጫ የሚያገለግሉ ከፊት ከመሃልና ከኋላ የአውሮፕላን ክፍሎች የሚገኙ 8 በሮች አሉ። This Airbus 350 aircraft has 8 emergency exit doors, which are located on each side of the cabin at the front, center and rear. በአደጋ ጊዜ መውጫ በሮች አካባቢ ከተቀመጡ ከጎኖ ወይም ከፊት ለፊቶ የሚገኘውን የአደጋ ጊዜ መውጫ መመሪያ በመመልከት ኃላፊነቱን እንዲወጡ እንጠይቃለን። If you're seated at an emergency exit, please review the responsibilities of the emergency exit seating criteria placed in the seat pocket on your side or in front of you. የአደጋ ጊዜ መውጫ ምልክቶች የአደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን ይጠቁሟቸዋል። አሁን ላፍታ ምልክቶቹ ያሉበትን ቦታ ለማግኘት ይሞክሩ። ምናልባትም ከጀርባው ሊሆኑ ይችላሉ። በድንገተኛ አደጋ ጊዜ በወለሉ ላይ ያሉትን መብራቶች በመከተል ይውጡ። The emergency exit signs help you locate the exits. Take a moment now to locate the nearest sign, which may be behind you.